Yeah, it's your boy Monsteringa again, Mr. Back Mugakino. Yeah, nkaba ngiye kubagezaho The Ring Part 2. Yeah, reka dukomeze n'akarimbo bise nta myaka ijana. Yeah. Akarimbo gasoza dutangira mufi yacu. Mr. Back Mugakino. Yeah, ukeneye video tubagezeho channel yayo ubundi ugende ukore subscribe. Yeah, usaba gukora subscribe kuri Monsteringa agasobanuye. Yeah. Yeah, akarimbo gasoza dutangira filme yacu. Yeah. Mbibutsa gukora subscribe, like and share, comment ntibibagirwe. Yeah, Mr. Back Mugakino nagarutse. Yeah, reka dukomeze. Dusozera mama Ojo bamusunika, ese byaherereye. Reka dukurikire akafilme kacu. Mama umbabarire rwose ntago nabikoze mbishaka. Ojo, wansunitse koko? Uransunika koko? Mubyeyi uransunika kweri? Mama naho nagusunitse. Wowe wansunitse urangwisha koko birangira mbaye gutya. Mama naganje wagusunitse ninjye so wansunitse. Mere ntago ushobora kunyumva, ariko gerageza unyumve ndagusobanura uko byagenze. Njyewe intego yanjye yari kuvuga kuri girlfriend wawe, none byarangiye unsunitse koko. Uransunika kweri kubera girlfriend wawe, kubera umusheri wawe. Urangije uransunika. Ntago ari girlfriend wanjye, nta nubwo azigera abawe, kandi wamuzanye mu nyubako. Isaki iva ku kazi yabonye umugore bamuvunnye. Mama Ojo, umeze neza? Femi ntago meze neza pe. ntago meze neza.
umuhungu ashaka kundangiza. Nibyo wakoreye umubyeyi wawe. Kweki wamusunitse. Ntabwo ari njye wamukunze. Rero nimba atari wamusunitse. Ni ibiki byabaye mw'inzu? Kweki umubyeyi wawe yaguye. Ukurikirane filime. Yaguye gute? Yaguye asa nk'uguye muri koma. Yanyereye ku mazi yitura hasi. Sasa uyu muhungu wumva ukuntu atangiye kubeshya. Ojo kwe kuri kubeshya. Kweki se nagusunika. Nta nubwo nakwigera mbitekereza no kubikora. So uravuga yuko ari njyewe uri kubeshya. Mama ntago ushobora kubyibuka ibyakubayeho. Kubera ko wakubise umutwe hasi. Femi, mugabo mwiza, uyu muhungu mumufunge, ni ikibi. Mumufunge. Mugabo wanjye ndi mu buribwe. Ihangane basi mama Ojo, mbabarire rwose. Ubwo wabimbwiraga nahise mfata indege hakiri kare nza kukureba. Vieno se nta kuntu wamujyana ku bitaro bakamuvura? Nibyo koko. Reka nkujyane ku bitaro basi. Ojo genda ufungure igipangu babo. Ihangane mama Ojo. Nibiki nakoze kugira nkwirwe bino? Ndahari sibyo? Ihangane. Ngaho ngwino tujye ku bitaro. Hashize akanya gatoya umubyeyi bamujyanye ku bitaro. Wibuke ko umusore bajya kumuyiramita baramubwiye ntazayikoresha ikibi, nuzagerageza kuyikoresha ibibi ingaruka zazirengera. Desi, kweki wasunitse mama? Nukubera ko nose nukweki mama yakase inkweto zanjye. So neno washakaga gutwara ubuzima bwa mama kubera inkweto zayaciye. Wikwigera ubigerageza untuka bigezaho. Cyangwa uzabyicuza. Uzakora iki se? Ndaza gutuma ubuzima bwawe buhangayika cyane. Merezi iyo mpeta. Ntabwo nayiguha. Desi, wineza umujinya ntureke turwana, sibyo? Ariko watinze n'undi yarangije kubiyanjye. So wayimaye se? Niho wayimaye, reka mwereke utuntu nikorera. Ibi bisobanuye intambara hagati yanjye nawe. Umukobwa acaho. Ntabwo uri bugende, ndagusezeranya. Ngaho ncunga basi. Sasa ndebere uyu umusore yakoze. Oho. Ihangane mama Ojo. Mere, umeze ute se? Ko gisa. Ameze neza. Sasa ndebe ibyo umukobwa agiye gukora. Wibuke ko iyo wambaye irameta ntago ugaragara, ndetse n'ibikorwa ukora nta n'umuntu uri kukubona. Undebera umutipe arimo ararya. Sasa umukobwa yagurukana ikiboko. Umuhungu bamwiyenzaho.
ukamwiyenzaho. Ojo meze neza? Meze neza. Ni umubu. Komeza araderanjwe. Ewana. Igiti. Ojo kuri uwo munsi yarakubiswe. Mama Ojo, ni ibiki bibaye ku muhungu wawe? Nibyo bita karma. Karma ni indwara iri gutuma yibuka ibintu yankoreye nabyo bikamubaho. Muyasaze. Kweki wavuga gutya? Cyo ni ikimenyetso cy'ubusazi. Nyuma y'iminota mikeya bwije. Sasa ndebere. Yageze mu cyumba asanga ibintu birasandaguje cyane. Kandi ibyo bintu birimo gusandaguzwa na wa mukobwa ufite impeta yo gutuma abura. Mbese ntagaragara muri make. Uravugisha kuri pe? Uriya muhungu ayasaze. Akigera mu cyumba yasanze umuhungu yijuje ibifu hose asa nk'umusazi. Ojo, umeze neza? Doctor, mwiriwe neza? Mfite ikibazo rwose kinebeye, muze mumfashe. Niki umuhungu wanjye? Arimo aragaragaza ibintu bidasanzwe kuri we. Kandi ndatekereza ko yasaze. Nose uwo muntu koko yaba yasaze? Koko bigaragara ko yasaze. Tuza rwose turaje tugufashe. So, mutwihangane. Sawa doctor. Inzu ndi buyifunge. Iri joro nari mfite kujya kubaga umuntu nimugoroba iri joro. Niko umudokiteri arimo arabwira papa Ojo. Reka turaza kureba ko ndaho ngaho mu gitondo cya kare. Sawa murakoze. Ijoro ryiza. Mu gitondo bukeye bwaho. Waramutse vie. Waramutse. Numvishije urimo kuvugana n'umudokiteri nimugoroba. Kubera ko ngo nasaze. Vie ntago nasaze. Ndi muzima rwose, ndi mutaraga. Ojo. Genda mu cyumba utegereze umudokiteri. Rwose wasaze widucika. Utubeshya ngo ntago wasaze. Ibintu biri kumbaho ni ibintu bisanzwe. Nimba atari ibintu bidasanzwe, genda nyine ujye mu cyumba cyawe duhamagara umudokiteri azagufasha. Utegereze.
hari umuntu uri hano mu nzu kumwe natwe. Mama wa Jackie ibyumva yarabyutse. Someone ninde se? Amazina ye bamwita Tesi. Tesi? Tesi se ninde? Ni umusheri wanjye nyine wo twatandukanye. Ex girlfriend. Umusheri wanjye twatandukanye. Ndabizi ko ari hano mu cyumba. Arimo no kutwumva. Wishe umuntu se? Nta muntu nishe. Nose kubera iki usigaye ubona abazimu? Vie ntago ari umuzimu. None ni igiki? Ni impeta. Impeta bwoko ki? Ubwo mama yanyoherezaga kuri ATM ku mashini ngo njye kubikuza kuri banki amafaranga, nabonye abahungu babi bari kwiyenza ku mukecuru. Batwara amafaranga yose yarafite. Nibwo namuherezaga amafaranga ya mama yose namvuye kubikuza. Nyuma yuko ngenda amimeta ambwire ko iyo meta ifite imbaraga zidasanzwe. Imbaraga bwoko kise? Imbaraga zo kubura. Kubura. Iyo wambaye iyo meta umbese urabura, uba invisible. Urabura pe. Ojo ntabwo uri kudusobanura neza ngo dusobanukirwe. Tubwire neza rwose. Ari hano kubera ko namuhaye iyo meta. Ojo ntabwo uri kumwe kudusobanura neza rwose. Ari hano kubera ko namuhaye iriya meta. Nibwo arimo kunesha umutwe anyiyenzaho kubera ko mama yamuciriye inkweto. Femi ariko umudokiteri ari he? Ndabona uyu mwana yasaze. Tugomba gukora ikintu byihuse kabisa. Tudatinda gatoya ugasanga arasaze bibaye ibindi bisazi da. Rwose reka tubwire. Mene ntago nasaze. Tesi yagusunitse kuri esikariye. Yagusunitse kuri esikariye kubera ko waciye inkweto zo za nyogokuru we yamuhaye. Murekera. So urimo kugerageza kumbwira ex girlfriend wawe ari niyo wasunitse mama wawe kubera ko yaciye inkweto ze? Ari hano mwinzu. Ari no mwiki cyumba arimo kutwumva. Arahari rwose 100%. How many times have we told you not to collect things from strangers? Ojo kuva ryari tukubwira ngo ntihagire ibintu bidasanzwe uzana mwinzu koko wajya utubabarira. Now you have gotten mentally ill. Umaze gukura. Nta mpamvu yo kuzana ibintu bidasanzwe mwinzu, uzana ibintu tutapfa kumva ngo dusobanukirwe. Daddy, I know this sounds ridiculous, but you need to be. Ndabizi ntabwo uri gusobanukirwa neza. Kandi ukumva ko harimo n'ibintu bidasanzwe. Rwose ndagira ngo munyizere. How do I believe you? Gute twakwizera utuzanira ibintu bidasanzwe mw'inzu? When you have no proof to back you up. Niba nta bimenyetso ufite byagufasha, uri kuva twagufasha gute? Daddy, tell me, where is the doctor? Ako Femi, umudokiteri ari he koko? Umuganga ari he? Azadufashe. Mama, I am not mad, Ojo. Mere ntago nasaze. Kaviye nawe ntago nasaze. Daddy, I am not mad. How many times do I have Ndababwira inshuro zingahe ko nasaze? to tell you both that I am not mad? How do mad people behave? Ni gute abasazi bitwara? Muri ko nangiye ntari muzima? Do I behave the same way? Muri ko nangiye ndi umusazi koko? Papa hamagara umuganga.
waramutse Dr. Rwose uri hehe? Ako kanya hashize akanya Mr. Back mu gakino aka Mastering again. Joe. Dr. ntago nasaze rwose. Urabibona ibyo nakubwiraga? Ni gutya umenya umuntu wasaze. Umuntu wasaze rero iyo umugezeho akwisesa ukuntu ntago nasaze ngo ndi muzima, utugambo nk'utwo nyine utumenya ko yasaze. Ntago navuze ko wasaze Joe, sibyo? Ndabizi nzi n'ikikuzanye. Ndabizi ko abasazi nyine muba muzi buri kimwe, sibyo ze nyine umusazi aba azi ko iki n'iki uhise ubimenya aka kanya vraiment uri n'umusazi. Abagabo b'abasazi, abantu b'abasazi rero baba bazi ikintu kabisa, ibintu byose baba babizi. Ariko wihangane, nuzaniye umuti bugufashe. Ibintu urakunda bimeze fresh, biteguye fresh. Nyuma yo kuwusoza uri wumva umeze neza. Sasa wa mukobwa ako kanya azi inyuma y'umudokiteri, wibuke ko umukobwa atari kugaragara. Akirigita dogiteri. Nose mugabo ni ibiki biri kubahangara? Kubera ko urimo kunkirigita. Ndakwinginze rwose reka nkora akazi kanjye kanzanye rwose, ibintu byo kunkirigita ndi ku kazi ntago bishoboka. Nimba ushaka kunkirigita umugore wanjye nawe utamugore wawe, wajya ureka kwigirira umutingane, wareka nkakora akazi kanjye koko. Reka nkora akazi kanjye nk'uko nabivugaga. Urumva umeze neza sibyo? Ntabwo uri bwonge kubabara. Mugabo waretse kunkirigita koko kubera ko uri kubikora. Wareka igihe nakubwire ngo urekeraho, sinakubujije. Ntago mbikunda. Waretse kunkirigita kunkirigita ndi umugore wawe. Nawe ndi kukirigita ariko. Ibyo urimo gukora biri gutuma ndwara umutwe rwose, ntihongere kubikora kubitagashye. Reka twiyubahe basi, nawe wiyubahe ubwawe. urongeye ushaka ko ngo turwane koko waretse kunkirigita. Nakubuje ntago mbikunda. Okay, kanigendere. Nagushaka ko nkora akazi kanjye, kanigendere. Nagushaka ko nkora akazi kanjye. Imana izaguhana uri kunkirigita. Nagushaka nkora akazi kanjye, kanisohokere. Nuko umudokiteri arasohoka. Nababwiye ko hano mu nzu harimo umuntu utagaragara, ko mwanze kunyumva. Hashize akanya Ojo, yego, utubabare kuba twaketse ko uri umusazi. Nose nta kuntu watwereka umusheri wawe w'umu ex girlfriend umwashwanye? Nkuko wajya bavuga ngo kwizera ni ukubona.
kakubona ni ukwizera. I'm sure she's right here. Ndabizi ari hano. Just tell her what you want. Mumubwire icyo mushaka. Yitwa Tesi. Are you here? Tesi urahari se? Can she speak? Yavuga se? Yavuga. I am very sorry for what my wife did to you. Tesi ubu twihanganire kubw'iyi ibintu umugore wanjye yakoreye inkweto zawe. Find a place in your heart Basi tubabarire uduhe umwanya mutima wawe. to forgive her. Umubabarire. Mama Ojo, you have to apologize to her. Mama wacu ugomba kumusaba imbabazi kuko ni wamuciriye inkweto. So Femi, you are believing this nonsense? So Femi, mugabo mwiza, urimo kwemera ibi bintu koko? Koko urukumbwira nsaba imbabazi umuntu ntari no kubona. Just apologize to her. Wowe usaba imbabazi gusa. Kuvuga mbabara birakunaniye bivuge se. Sorry, yo. Umbabarire. Is our apology accepted? Tesi, rwose tubabarire. Ubonye ko tugusabye imbabazi. Just a yes or no is fine. Vuga yego cyangwa oya basi tumenye igisubizo. Yego. Did you hear that? I did. Urabyumvishije biriya bintu ra? Tesi, Can you please show yourself? watwiyereka se? We want to see you. Dushaka kukubona rwose. Ye! Bariruka. Ye! Oho! Ojo was right. After all, Do it again. Wowe tena? you know her. Uramuzi se? Ndamuzi cyane. So you are the one who pushed me. So ni wowe wansunitse koko ndagwa? Not now. Effie, please. Wait. Tesi wikwambara. Can I please have the ring? Wamya meta. Because it needs to be returned to the woman who gave it to my son. Iyo meta igomba gusubizwa ahantu yavuye. Ariko ni yanjye nona. Let me have it. Reka wayimpaye se. Not going to touch you. Ntago ari bwongere kugukoraho wowe yime gusa. I promise. Ndagusezeranya. Be prosecuted for that. Cross your heart. Nyereka ko I cross my heart. unyitange ndakwitangira rwose. How can Rwose inkweto zanjye you look at ndazikemura rwose ziragaragara nkaho nkuko zari zimeze bwa mbere. Come on. Okay, zimereza basi. You made a promise. I did. Wansezeranyije ariko. But Tessie, Ariko you have Tesi to apologize to her. ugomba gusaba imbabazi kuko ibyo wakoze ntago ari ngombwa. She almost lost her life. Uzi ko buriya yarahaburiye ubuzima bwe. Gusaba imbabazi mere. Mbabarira rwose. Mama Ojo, Mama Ojo, you also nawe musaba imbabazi. have to apologize to her. For what? Because you never Kubw'igikizi. Kwa ko nyine waciye inkweto ze. those. I am sorry. Umbabarire nanjye mbabarire rwose ngusabye imbabazi. What about me? What happened? Nose kubera You iki once labeled me mad. nose ngiye ko mwanshinjije ko nyine nasaze. Are you not mad? Nose uri kubona utasaze. Because why will a sane person Kubera umugabo ngana nkawe koko umuntu ureshya nkawe koko collect random things from strangers? kubera iki agenda agatoragura ibyo abonye byose urumva utarasaze. I didn't ask for it. She gave it to me because you would join me to look for her. And I am one of it. Ojo, Why will a sane person Kwe umuntu ukuze koko agiye ku muhanda atoragura ibintu bimeze gutya. random things from strangers? I didn't ask for it. Ariko ntago nigeze mbimusaba cyangwa ngo mbisabe cyangwa se ngo mubwire ngo abimereze. She gave it to me because she Yarabimaye ngo kuba ko mfite umutima mwiza.
kandi ngo ndabikwiye. You have to give this back to her. Ojo ugomba gusubizayo ibintu kubera iki se? Kwa ko mbivuze. You will join me to look for her first thing tomorrow morning and give this back to her. Ejo mu gitondo kare kare ugomba gusubiza iyo meta. Ako wazana nkareba iyo metara. So, Ojo, you use this thing to give me heart attack by repeatedly switching off my TV. So Ojo, ikintu cyo iyi meta niyo yatumye mera nkaho ndwaye umutima, uza uzimya televiziyo yanjye mu cyumba ndi kwirebera, ndetse urya n'umuceri wanjye na gafi, sibyo? Turning on the shower in my restroom. Ufungura amazi muri douche, nzi ni umuntu w'umuzimu ari uri kubikora. And eating my rice and turkey. Urya n'ibiryo byanjye. And you, Tessie. Nawe Tessie, kuva ryari ufite ububasha bwo kunsunika nkagwa ku butaka, To push me to the ground. nkagwa And hasi, break my bones. wanze ukanamvuna sha. Mama Ojo, Well, Mama Ojo, wabaraye koko. like they say, Nkuko bajya bavuga, what goes around comes around. Mama Ojo, ubuzima ni gatebe gatoki, cyangwa se ubuzima ni uruziga. let me have it please. Mama Ojo. Mama Ojo nawe arayambara. Sasa Mama Ojo nawe yarayambaye. Mama Ojo areka gukora ibi bintu koko. Mama Ojo, Mama, don't do it. I made a promise. Mama Ojo nabasezeranyije ariko fata igiti. Fata igiti arabakubita bahindamo ubudehe. Mama Ojo, mwakoze kureba, mukore subscribe, like and share. Murakoze cyane, cyari Mr. Back mu gakino wanyu. Yeah.